Dobro jutro, dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik i odlučili smo na jednu ovakvu varijantu, bez uvoda, bez napucavanja, znači čisto priča. Naime, puno se ljudi preplatilo u zadnjem periodu, puno ljudi je shvatilo neku poruku. Kanal je krenuo u jednom dobrom pravcu, molio bi sve one koji su se tek sad preplatili da malo se suzdrže, ne da ne komentarišu, nego primijetio sam, dobro ima i puno hejtera i to, ali to me više ne dotiče. Jednostavno, ljudi imaju potrebu ako su nečem dobri da kažu, a ne vide da se tu radi o milion još tema i da neke teme radim čisto da ne bude sve jedna za drugom, jedno te isto, znači pljuvanje nekog sistema i tako da ne mogu se, a i onda moraš se i stalno ponavljati, ako si već recimo radio nacizam više puta, ti onda mora se ponavljati pa nekad radiš analogno, znači bez čitanja, bez zaustavljanja, editovanja, moraš reći šta si rekao. Ovo se pravdam vama starijim pratiocima i evo svima novima i ovima koji će buduće doći, to mi je veoma drago. Ono o čemu sam želio da pričam jeste ti sojevi koji dolaze, koji su već, vidjeli smo u Melbourneu tuču kako je bila baš brutalna između policije i ljudi. Ja sam bio jedan od onih koji su bili protivnici, znači bio sam za to da se smiruje, da se sve poštuju mjere i ne mogu da shvatim, znači ja prošlo, iako mita sam postavio sve pitanja, ali nisam htio da širim paniku, jel? Prošlo je 18 mjeseci, zar ne može niko od političara da shvati da nas ima 20-30% pametnih ljudi? Znači ima 20% ljudi koji čute, koji nisu nikad dali komentar na moj kanal i koji su pametniji od mene, ja u to vjerujem čvrsto. Znači 20% ljudi koji su preplaćeni na moj kanal, koji su pametniji od mene. Možda ne po pitanju svih tematika, ali po pitanju mnogih. I tako u svemu. Zar ne može jedan političar da kaže, ljudi moji, dajemo sve od sebe, borimo se protiv covida, ne ide nam, borili smo se protiv side tolike godine, raka, hepatitisa, nismo uspjeli naći čaroban štapić, tako shvatite, nije ovo, ali ovo je jako opasno, zarazno, što jeste mnogo ljudi pomrlo i to, nego doće delta soj i on će napast one koji nisu vakcinisani. Znate, to izaziva malo kod pametnih ljudi, pa i ko nije, evo ja nisam taj neki antivakser, ali nisam vakcinisan i kad mi tako kaže, znači sad će on mene ganjati, ide delta soj, sad on baš traži ko nije vakcinisan, a mogu naći i ovi vakcinisani. Pa će on je toliko inteligentan virus, da će on zaobilaziti ove napadat, mislim, ne prodajte nam priču za djecu. Izađite, brate, pošteno pred ljude i recite šta je i kako je. Znači, recite ljudima, ljudi, što se vi više pridržavate ti nekih poglupih mjera, bit će lakše i vama i nama. Ali to da ti mene ucijenjuješ, da neću moći sutra rada, neću moći negdje ulaziti, da ću biti malo te ne izoliran, fašistički, to zaboravite tu priču, to vam neće, ako to pristanemo, nemam što tražiti u ovoj civilizaciji, odo i ja majkem na selu, a to da neće živjeti, znači, gdje će biti otok ovakvih. Znači, ako na to pristanemo, na ucjenu. A mi pristajemo, jer ja znam kad je prošli put bilo, pošto nisam protivnik 5G-a, jer otprilike poznajem te frekvencije i to znam da je 4G jako opasno, tako da nije neka velika razlika. I znao sam da neće biti od toga ništa. Evo sad se slomiše ti isti koji su pričali protiv 5G-a da kupe telefone što bolje.
Tako će u svemu biti. Narod jednostavno prihvata sve ono. I oni koji nisu ucijenjeni poslom, djetetom, ovim, onim. Najgore je razumije ljude koji su ucijenjeni poslom i djecom i oni idu na to. Znači da te ucijeni i da te drži, znači, time. Međutim, kad shvate da te ne mogu ucijeniti, kad shvate da nas ima više, oni su unijeli to sjeme razdora, a pogledajte recimo zemlje koje nemaju taj neki politički problem, koje nemaju nacionalni problem, one su prve izašle na ulicu i potukle se s policijom. Australija, Danska, Francuska, znači, dobro, Francuska ima migrante, problem taj, ali nemaju, znači, to je drugi problem. Nemaju problem ko mi ovdje. Oni nas ovdje začas zavade i čao, riješili Balkan. Znači, tamo, Južnu Ameriku, sirotinja, ajde, napravi dvije stranke, nek se potuku i čao. Znači, uglavnom mora početi tamo gdje je sve prilično bogato, jako, znači tu je Norveška, tu su te, znači, skandinavske zemlje, a zašto i mi ne bi? Znači, kod nas će se na koncertu neke, ne znam, narodne pjevaljke skupit više ljudi nego na nekom protestu pametnom. To je poražavajuće. To je zaista poražavajuće, da ne pričam na koncertu nekom tek moderne muzike, savremene ili nečeg takvoga. Znači, dovoljno je vidjeti do duše, evo, kanal mog tipa, neću gledati, evo, nek sam ja loš, nek ja, znači, loše radim, ali imate možda 5 kanala ove vrste koji imaju neki veći audience, zato što duže rade, dugo. Svi ovi ostali nemaju toliko. A ja sad recimo da pravim neka videa, evo ja i žena i šta sad mi idemo, kako smo okačili sobu, nekakve gluposti, to će se gledati. Ljudi, ne dozvolimo da nas zatupe. Premorili smo se, puno smo radili zaista da bi vam ovo sve iznijeli i pokazivali smo, znači, i na zajednici i na grupama. Ovaj video radimo da vam kažemo da ćemo moguće jednu sedmicu odmoriti. Znači, ako ja izdržim sedmicu bez videa, ali eto, javljat ćemo se preko ovih zajednice na grupama i moguće, znači, po 2 minute da video ubacimo, da malo obnovimo i sebe, da malo pogledate, nakupilo se dobrih videa i šteta je da ne imaju više od 1000 pregleda, znači da treba da se malo izgledaju, pa ćemo i njih postavljati na zajednicu jedan po jedan. Eto, osjetio sam potrebu, pošto sam vidio velik broj posjetioca u ovih, znači, zadnjih sedmica, pogotovo zadnjih dana, da vam se obratim, javim, da vam poželim eto ugodnu nedelju. Subotu kad se već uploaduje, subota je navečer, ne znamo kad ćemo postaviti, uglavnom želim vam svima ugodan vikend, kraj vikenda, jel, i početak nove sedmice i da znate da ćete koji dan malo odmoriti od stigmatika, pa možete tako da uzmete i pregledate ostala videa, ima ih 300, uglavnom imate se s čega čuti, vidjeti, da vidite kako sam tek prije bio smotan voditelj, za razliku od ovog sada. Eto, toliko, pozdravljaju vas Leksi Stigmatik, vidimo se i čujemo se, svako dobro, čao.